me dog na bay ene tuo no obabo one because last week on ni nyina mai nti ene ebebo one I Dr. Sharp and Abe dog me mo akwa Abe me go so afia na ho ye de Abende Adom na do ho efe ade chi dia se wadi afe obende Ghana ho efe nyame ya Adom o chana me to me nsa fro ye kola party ewo Legon Botanical Gardens color me red so ba she red e fabra 10 na wo ho anopa na anopa pacho also wo kaso ano traffic ni ade nti wo si me be 8 mati ebo no ndu na wo da roma na before ye be kọ no just onya apomuden pa eno nti na ye Dr. Sharp aba oni e ba be di nkomu ye so ho ye odin na otumi ba nti dog ani de ye nti o afia ye chia ahwefo ne atiefo nyina omojo so na ye friend sen edu fiada se dia senye bibi na ebie besi pa atwa kwama na se bia holiday bia bibia ende obeti enka esanse ene mo a adomfo pemu yi ntino tambia no ompese mutiminya enuru a ebetimi aboa mo ama enuoma no bibia afanhye yi da bia meka ma asem nipadua no a egiro no msei no bibi twa ha no mketua bi afobonse nipadua no nyina obe forget afi na concentrate wo babia bibi ketua bi na yayi ne nipa enne ne ho saa ma me papa utie me yade ema nipa ye mobo yade etimi ema obema bi ja na yire yade etimi ma oba bi ja ni kunu ade nsem bebreba ema bi mu kura etimi bo adwaman obi wo no mokopa yare sakura nipa ntimi daadaa yade enti no no ade ne ho ama nipa no ema ni timi ye bi mema no so timi ye bi ma me papa utie me awie mre mu otie nkan de enha ho ense wo mre enye kese nya so brache aya ebi musuba ya se ayi kaswa eduru ba bia kaswa nkrofo bi afio nim se time lockdown total lockdown ba ya se mo bi ampie no kaswa man bi pie opie na sojafo na che no mbisa anse ade ne yese man pie na o se ye ka se mo benti me be se mo ba ya mpa so wow o ya mpo yo o se o be se o mba ya mpa hwe mami papa utie me obi antimi international television so ka empokremu to your ear say mami papa utie me ye droma na anye ya mo obi ante yenka wo wo santi honum ebi mutimi dwine se na asema papa ye kan ya mpa na asema ye ka no ufisa agro na ya yedi no mami papa enya agodi ewu ya ka kire o se akiremu amohu ewo se wote ase se wote twi nguade se wonte twi ewo se mo bi translate e de kirew se ye doma na anye yekura fa nipa no betwen wa adum gate na no because Friday ye beba ene ye ba na Dr. Sharp ejaw ka asese wantimi anya me pa cho nipa ni enke start ba no de dada me pa cho nka anya bi akura nka nipa be 20 kura nka o ma ba me pa cho ye nya 1 unya wa adentia yendro na ye no enya ti efi wonu ma na ye aduro keke hwe wiase na e wonu won ma me papa aya moani na ho obi a obokro no kura no wo wade atwa no ebo ne ho ban enso obi kwa bokro no ana keke no okọ hwe masa adie biara aya public aye hu no na wo betimi eda na samoaja achi ayi board ya to Stevia Pia ne captain obebo asamoaja akwaje afiri ne nsanso oba bebo wo ye ja ne yanhwe no wo behu ani e behwe wo yanhwe na asamoaja mpaja abo ya wom keeper ache sa keeper na omesandu penalty na enya yi no wode to on mo ball ne first wom no asenya sa keeper na what is asem ese bida obi bibia ekoso no entina fie nkase o we o kasa do we o yese mami papa obia woni e baake no mami nkata nkyereo na oni nua ma ekoso ye ni ga na no na o mampani ayi late atames okoka se economy ayi okoka economy okoka se economy wo ade de be yawo no wankasa ogiro no mankasa wuntimi nyahwe ye enye izempo so betima gina ni pamakasa because anini ano ne nneoma ewo no sa na tie
obi a ba TV omo ye bibi obi aben ne ho masa enti no dai se wo ti wono ma wo tutututu nioma a wo ye nioma no na nka mbetena no nka wo ka se me ka se woni magbalagba dodo o mbetu ati ame o tu amba ke nura no ba bia ma bom ba ma ben free me tiri mi ko se me fam nyina me ba cha ma ben na me ye madwuma enti adwuma na me ye no frenchem me say yade yare senti na me ba ati asfo asase so ani fa ho die se ni pa beto no Dr. Sharp onye bribe wo ba me wono ma me ye madwuma frenchem yade apa fra chachakwata kwampo ana mumu yade bia no ma case bia no ma de baba ma minti me nyama me se me yama na nya me ma 15,000 Ghana cedis sample blessing no bi ante benka ma fa mo report ma eneni aba police station bia me pa cho bia mu tie ye no me pa cho national television me pa cho enye information center obi ahwe bi enti anya nkwa na ye kasa kire wiase nyina obi a ohwe bia obi a no betimi de yade asi me ho enti me nko ma me papa everyday bia me ye adwuma oba me on my consultation 200 Ghana cedis na wo yade no wo de ba no wo boa ho for abi se utu eskani bia ne ye mam abroche for pen ye delivery se wo ga na ade wo be ba first ne ya hwe bi ade no bibi di akire abroche ne ntia ye delivery mo no ene se obi ono ma oni pepa mpacho ontime ntira no mu abra wate Dr. Sharp nka nyina na namo ne ade ka ho ntina nyankopon ni sunsum ni tumi ni anwode de Dr. Sharp abasa ase so ena ne owa no no de oba first ne ye hwew na se ye hwe na se ofira akira ye no kasa akiri ye betimi ama moto de akoposu ado no de abrompacho no moto no ka enka ye ka ho sa na tie enti enye dirive ba bia wo bia no me pacho o ba yo no mafaka so aka na ka so besu overhead na se so su aka so overhead na se penyankopon ti asfire wadom no na je se yade a wo de ba ya no enya de be san atimi atena so biem me pacho gagawu ga na ade atena so krampa pacho yenim kwan ye be fa so e be de be ye be gi wo ade afiri ma me papa minim abanti no akom nyina metemete free ni paso sa na tie ma me blood covenant nyina me twam ye ya ni o ma bebre enya bibia so na mra no ma kwan me ka o TV no so frɛ ye ni esi betima ni antimi anya ama mpacho ye to mra me pacho sa na tie everyday bia me se me ye adwuma Dr. Sharp enye bride ni etia no yade no wofuma me si ye be sere ajew afiri yade no sa na tie number se na wo TV na nim no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 abroche for amode se ni ayamo no gise WhatsApp nkwa na mukasa eni ayi mumu numbers ni mu number ni 020 489 74 54 020 489 74 54 last one here 050 554 19 96 050 554 19 96 Dr. Sharp ni bruni bo free kransa ye free ni kranka sunsueli tumi ni anwode wane so dedima chesa maletu daga pay November ye kira me yema ne baako pay ya de hia November no nti ye twa November ye twa ya te yo nti Dr. Sharp na ye te no enkan no ai ye kwaba eba ebetoso